a little bit of fun now. I make one track out of two now, and it's a little bit funny when I'm wrong now, but everybody's talking about the breakdown. So I break these records into pieces and fix them together just how I need them. Play it in the club at 12 o'clock, and what can I say? Party non-stop. Dobar dan RTS Krips, dakle kao što postoji MTV Krips, ovo je radio televizije Srbije Krips. Kao što vidite, mi smo adrese 210 Baron 70112 stan 913 New Orleans, Louisiana, Central Business District. Zgrada se inače zove Four Winds, dakle 4 vetra kao nekadašnja kafana na Ibarskoj magistrali. Ček što namestim klimu, ok. Ovdje imamo ovako panic dugme, vatra i emergency, to ne zovemo nikada naravno. Šta želim da vam pokažem? Da vam pokažem malo gajbu, pošto sam obećao to da ću odraditi još odavno nikako stignem. Kao što vidite, tu imamo full kuhinju, naravno srpsku zastavu. Namještaj je limitiran, kao što vidite, ali nije nam potrebno ništa drugo. Pogled je fantastičan, evo pogledate ovde, gledate u uličicu i u zgradu pored, evo malo ste vidi napolje na ulici, to je to. Jedino je mnogo dobro što u ovom stanu ovde što svetlo gori ima dve bombe od crnkinja koje često viđamo. Naravno zastava od 10 kvadrata se tu nalazi. Ovo su vizionarske stolice koje smo kupili u Walmartu za $25. Znači izgledaju kao iz porno filmova. Tu je naravno MacBook. Nabavio sam novi case, Iron Man case, gdje je svetli jabuka u sredini. Ovaj futon se prevrće ovako, tako da kad imamo ljude na gajbi, svi su pozvani i mogu da dođu. Naravno, tu je kompletan setup koji imam, znači eksterna zvučna karta, mikrofon i Numar Mix Track 2 na kom se vrti muzika. Kada se vrti muzika uvek imamo zvučnik, naravno. Da vam pokažem kako to izgleda. Samo sekund. Tu je naravno i disko kugla. Da bi samo pogledajte. To je to. Evo, ovo je poruka od cimerki. Ovo smo Darko, ja i drugarica u najstarijem baru u Americi iz 1917. godine. Ovo je moja Party Like Me Momčilović Every Day of the Week, znači svaki dan u nedelji, plakata koju furam s ovom već 2-3 godine. Ovo je kad smo bili u restoranu Foresta Gumpa, prvi put, ići ću opet, pa ću odraditi cijel vlog i naravno poruka naših cimerki, ne može se sa seljacima, kesa se stavi pre nego što se baca đubre u kantu. Mi ovako srpski stavljamo kese iz prodavnice, jer što bi mi kupovali kese za kante, mislim, glupost. Da vam pokažemo šta je u frižideru, kanceri, sladoled i još kancera, znači nema ničega tu. I mnogo Lunchables kancera, kao što vidite on je upravo otvoren, evo odmah ću vam pokazati, upravo se kuva kancer, to će se sad jesti. Inače ovo je jako dobar, košta tipa $3, 2 komada i ovo je kao chicken burger, znači pileći burger. I naravno jedu se Lunchables i nacho chips sa nacho sosom, dobar. Imamo ove vizionarske stolice, barske, to smo naručili na Walmartu za 30 kinti, to sam ja našao, sve stiglo online inače. Imamo naravno full šporet na struje, nije na plin što je često u Americi, nisam ga upalio ni jednom. Ovo ne znam kako funkcioniše, devojke per sudove, da vam pokažem, one spavaju, znači ovdje neću da ulazim, ko zna koja spava to sad trenutno, kupatilo. Kako izgleda kupatilo, to je njihovo kupatilo. Evo, clean up after yourself, please, thanks, koliko se one vole između sebe. Čisto da pokažemo. I šta je tu? Ovo je naše kupatilo. Znači kako je organizovano.
čisto vidite na seku, naravno tu je zvučnik, bluetooth zvučnik kad se tuširamo, drugi bluetooth zvučnik. I šta smo kupili danas, idemo Iron Man! Idemo Zubi, idemo Iron Man! I to je otprilike to, organizovani smo na nivou. Dakle, mašina za reši sudove, uvijek imamo previše praška da ne bi nestalo. Šta još imamo? Ovo je Darkov ormar. Samo pokažem šta imamo na vratima. Naravno idemo vlog Iron Man logo Party Like Momčilović. I naravno jedan od najbitnijih citata u univerzumu. Džaba zlato i dukati, plaču nekad i bogati. Dijamanti cvetne bašte, ženo duše siromašne. Baja mali tiče, naravno. Da vidimo šta se dešava. Ovo je naša soba. Znači sve smo poneli. Ovo je tripod, tu je neka oprema za vlog, mikrofon, moj krevet, Darkov krevet, štek alkohola je iza mog kreveta. Ovo je raspored za posao, ovo je račun kada mi je pukao zub jednom prilikom, $398 na zubi, znači pazi na kljove, idemo zubi, uvijek da se sjećam, da pazim na to. I ovo je priznanje koje sam dobio na poslu od jedne od menadžerka Jackie, koja mi je napisala se Stefan was very attentive to the guests' needs and was very happy to help fulfill any request that they had. Znači u prve 2 nedelje sam dobio priznanje na poslu, koje se inače ne dobije tako često. Ovo je moj ormar. Dakle, poneo sam pola kuće iz Beograda. Kao što vidite, opet tu ima još neki štek alkohola. I dalje pokažemo neke od majica. Naravno, Flamingos majica sa Tajlanda, kupljena u Pattaya, legendarna majica. Šta još imamo tu? Ovako, znači, plaža, Dezen, Jack Daniels. Ovo mi je jedna od omiljenih. Uluwatu surf story. My girlfriend said, if I go surfing one more time, she'll leave me. Gosh, I'll miss her. Bali, Indonezija. Tamo je vlog krenuo, inače za ljude koji ne znaju. I naravno, ultimativna danju fi noću zla in sin majica. Je tu? Dosta. A naravno, biznis je na kraju. Znači, full odelo, ovo je sako, to je tuxedo. Dakle, smoking, još jedan ovdje Armanijev sako. Tako da, biznis je s jedne strane, ali dizelaštvo nikad neće izaći. Znači, Nikeova, Sergio Tacchini trenerka, opet Nikeova, Pacman trenerka. To je to. Mislim da vam se sviđa delatura kuće, tako da možete svi sad lepo da idete za Kanadu.